Kitabu cha Nyakati ya kwanza mlango wa 10. Vitana Filisiti mahina na Israeli. Na watu wa Israeli makichimbira mbere za Filisiti. Na njema kila gokaiza mrima wa Giliboa. Filisiti mamu bibirisa Sauli na anaye. Haha na makiala ga Jonathani, Abinadabu na Malikishua. Ana Sauli. Kondoa kalakali kwa Sauli. Hata ushikari amaha makimugwira na makimulumiza. Dosola kumwamba msukulia kila haza kiamba. Mboza mwisho kwako ni dunge. Size tumasota hiro makaza ni mvude. Ele msukula kila haza vikimshinda. Kwani era nago hajom. Besa ule kihala wa mshuwe akugwerera. Kuzona kukala Saula zafa ya msukula kila haza na aye akigwerera mshuwe na akifa. Bai Sauli akifaunga na anaye ahahu akilume. Na nyumba yose makifaa mwenga. Atu ose Israeli maro kalama na isikode teni. Maro ona kukalaro jeshira oruza chimbira. Na Sauli na nae mazafa. Mairitiyo mizi ya makichimbira. Afilisiti makiha leo mizi na makiishi mumu. Kwa hivi Afilisiti maro kwenda ili makahale vitu jao au mario lagwa. Makimo na Sauli na nae mazagwa zuluza mrima wa Giliboa. Makimuvula nguo, makihala kitu ache na silahazi. Makimu majumbe kaiza insi yote ya Filisiti. Li makatanga za voro uzo kwa vizuka jao na kwa watu wao. Makizika za silahazi kaiza nyumba ya mlungu yao na choki tuache. Makikigoja kaiza nyumba ya mlungu wao Dagoni. Atuota Jabesi Gileadi. Maro skirago arigo kala Filisiti za mhundira Sauli. Mashuja osmauka. Machenda halolo lufula Sauli na zonye fuza nae. Makizireha Jabesi. Makizika yo misoza ya usini za mualoni kwa Jabesi. Kiza makifunga siku fungahe. Beisola kifuka kutakala muamini kwa Bwana. Kwa kukala kagwirela gizura Bwana. Na kwa kukala wa malama adoga msuhi wa mburuga. Na kamuzira mashauri Bwana. Ndo hata Bwana akumwalaga. Na kuulaja wota wali kwa Daudi mwana wa Jese.